Hello, mbahaye ikaze kuri Rugimana Talk Sport kuri wa gatandatu. Reka dutangire rero mu gihugu cy'u France. Ikinyamakuru l'Equipe rero kikacyagarutse kuri iyi nkuba yakubise ikipe ya Paris Saint-Germain uko kibivuga hangaha. Aka rero Paris Saint-Germain yatsinze ibitego 2 ku busa, ibitego bya Kylian Mbappé, ariko biza kurangira ikipe ya Monaco ibyishyuye ndetse inarenzaho kuko Kevin Volland yaterekamo ibitego 2, hanyuma Cesc Fabregas akubita penalty ku 84 tayari ikipe ya Thomas Tuchel nanone yongera kujya mu bibazo bikomeye cyane. Rero bakaba rero bayikubise ibitego 3 kuri 2 bayiturutse inyuma ibitego 2. No ikinyamakuru kivuga kiti Paris Saint-Germain yakubiswe n'inkuba, ariko umuntu umutoza atari mu marembera we uyu mutoza rwose Thomas Tuchel yana ni ibibazo pe. None haramutse adaprogressinze muri Champions League ho byari ibindi. Reka Man United na Leipzig zimwerimene kwanza induru zivuge. Twikomereza mu gihugu cy'Ubutaliyani, Tutto Sport yo ikabigaruka tubwira yuko Blote Haaland akaba rero ari wamaze kwegukana Golden Boy mu mwaka wa 2020 rero igihembo atwaye, ariko benshi nanjye ndimo ndashidikanyije cyane kuko iki gihembo numvaga cyatwarwa na Alphonso Davies, ariko bikaba birangiye rero sinzi Robing Dortmund yakoze, akaba rero birangiye bagihaye uyu musore Blote Haaland. Nako kandi ikinyamakuru rero kinagaruka kuri match ya Juve umunsi igomba guhuza n'ikipe ya Cagliari. Aka rero Juve igomba gutanga ibyo ifite ibyo byose, ikaba rero n'umutoza wayo yamaze no kubitangaza avuga ati ubu dufite inyota yo kugira icyo dukora, hanyuma igihe cyo kwiyadauta cyararangiye, no mwanya wo kugira ngo tugende. Rero baka rero bagiye gukina match 10 mu gihugu cy'Ubutaliyani zihuse cyane za champion rero kugira ngo bajye mu maperiode yo kujya kuruhuka muri Noheli. Na Gazeta dello Sport hoyo kabisa ikaba noneho yamukuye ku bumana yamushyize ku budaimoni kabisa. Akaba rero ikinyamakuru kirimo kiravuga Zlatan Ibrahimovic ejo akaba Napoli ndetse na AC Milan bafite match ikomeye cyane rero hagati y'izi mpande zombi. Aka rero ikinyamakuru kivuga ati champion y'ubusazi yagarutse kabisa. Akaba rero Zlatan Ibrahimovic ngagomba kuzaheka ikipe ya Mirase ku munsi w'ejo bajya gusura Gattuso ndetse na Napoli. Corriere dello Sport hoyo ikagaruka kuri Cristiano Ronaldo ndetse na Ciro Immobile. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira yuko Ciro Immobile amaze kugaruka kwa ikipe ya Lazio kuri match ya champion bafite, mu gihe kandi Cristiano Ronaldo ngagomba kuba ayoboye abandi rero ariwe kapiteni kuri mugoroba bakina n'ikipe ya Cagliari. Ari nako kandi ku ruhande rw'ikipe ya Juve bishimira rero kuba bamaze kugarura Mathis de Ligt ndetse na Alex Sandro bamaze kugaruka muri groupe tayari. Corriere dello Sport kandi kagaruka kuri Totti, Francesco Totti. Rero uyu mugabo akaba mu by'ukuri ngo yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu by'ukuri. Akaba rero uyu mugabo yaramaze iminsi 24 arwaye COVID-19, ariko ngo benshi bari bazi ko yarwaye ikibazo cy'umutima, ariko ngo byari COVID. Rero akaba yarabije gusohokamo kabisa ameze neza cyane. Ari nako kandi ikinyamakuru kinatubwira yuko Roberto Mancini yamaze gutestinga negative kuri coronavirus COVID-19. Twekeza mu gihugu cya Espagne, reka tunyire muri Mundo Deportivo. Ikaba rero iduha rendezvous y'uyu munsi, ni match ikomeye cyane hagati y'ikipe ya Atletico Madrid yakira FC Barcelona. Akaba rero uyu mutoza amaze iminsi kabisa kritikwa ikipe idakonvenka. Akaba rero ngaro kugira ngo agabanyire tension kuri uyu munsi rero atsinda ikipe ya Atletico de Madrid. Rwose ngagomba kubikora kugira ngo yikure icyo gitutu cyose kimuriho. Sport yo ikatubwira yuko ari ikizamini gikomeye cyane ku ikipe ya FC Barcelona. Akaba rero Barcelona ku isa z'ijoro igomba kujya gutsura ikipe ya Atletico de Madrid. Ikinyamakuru kitubwira ko rero kuri Wanda Metropolitano kabisa uyu mugabo witwa Ronald Koeman agomba guprova yuko amerita rwose gutoza ikipe ya Barcelona kandi agatsinda anakonvenka cyane. Ikinyamakuru kinatubwira yuko Busquets ndetse na Ansu Fati batari bukine iyi match, birumvikana ko ibibazo by'imvune bafite, ndetse na Luis Suarez rero akaba atestinga positive kuri coronavirus COVID-19. Sport kandi kabigaruka ku magambo ya Pep Guardiola rero akaba yavuze ati ndashaka ko Messi afata retraite mu ikipe ya Barcelona ari hazarangiza umupira. Ati ibi kandi ndabivuga nk'umufana wa FC Barcelona, ati rero nifuza yuko yabikora gutyo, atariko sinzi ibyo we atekereza. The Independent nayo ikaba yanabigarutse mu gihugu cy'Ubwongereza rero nayo igaruka kuri aya magambo. Pep rero yavuze ko yifuza ko Messi yazasoreza umupira we mu ikipe ya FC Barcelona. Tukiri muri Espagne kandi ikinyamakuru AS kikaba kitubwira kuri match za La Liga iduha rendezvous uyu munsi. Rero Madrid igomba gukina n'ikipe ya Villarreal, mu gihe Barcelona ikina n'ikipe ya Atletico de Madrid. Rero ni match z'isho muri La Liga uyu munsi. Hanyuma kandi ikinyamakuru Marca cyo kikaba kitubwira yuko Isco ashaka kugenda muri uku kwezi kwa mbere kabisa ngo ari tayari kugenda. Akaba rero Madrid ngo ntizabona umwanya wo kumusezera neza. Hanyuma kandi Madrid ikaba itegereje offer nziza cyane rero yava mu ikipe yari yose kugira ngo batware uyu musore Francesco
Isco. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ni intambara y'amagambo rero hagati ya Pep Guardiola ndetse na Jose Mourinho ku iyi match ya Manchester City iri byo gusura Tottenham Hotspur saa 9:30 kuri wa gatandatu z'i Kigali. Akaba rero intambara y'amagambo rero ite yaje gute. Akaba ubundi bijya gutangira byatangijwe n'umutoza Gareth Southgate, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Akaba yaravuze ngo hari abatoza bashyira pressure ku bakinnyi babo bakava muri nationali bakagenda batanarwaye bihambaye, ariko kuko babashyizeho pressure bakaba babatwara. Mourinho aza mu kiganiro n'amakuru ashinja Pep Guardiola kuba doko ni nko gushinja Guardiola yuko yakuye Raheem Sterling mu ikipe y'igihugu atarwaye. Ngo yagize akanoko gatoya cyane kadakabije, ngo niyo mpamvu match y'uyu munsi ari buze kuza kuyikina, ngo yarasibye match z'ikipe y'igihugu y'Abongereza kugira ngo aruhuke. Pep nawe akaba yamusubije yamubwira ati ibyiza nuko Mourinho yahamagara abaganga yaba b'ikipe y'igihugu y'Abongereza bamusezereye ndetse n'abaganga b'ikipe ya Manchester City, hanyuma akaganira nabo. Atari ko wamugari sinanabizi Mourinho ashobora kubona ni n'umuganga, urumva atari ko nzi ibyo akora, ati ndi hafi kuzuza imyaka 50, ati ndabizi ako gakino ndakamenyereye cyane. Doko ni kuvuga ati zo mind game za Mourinho z'ubwana ndazimenyereye cyane. Ibinyamakuru rero byahise byanjamizo nkuru kabisa, urabona ko The Sun ivuga ati WhatsApp doctor babwira Mourinho banamushyizeho n'amataburiya. De Mirayo ikavuga ati mu budokta kabisa, ati rero Mourinho washinje yuko Raheem Sterling afite akavune gatoya cyane mu gihe Pep Guardiola amubaza nimba ari umuganga. Daily Star ati Jose Mourinho hari izindi skaliye yazamutse kabisa, ati ntambara nshya rero hagati y'amagambo ya Pep Guardiola ndetse na Mourinho. Daily Express ati Sterling rwose intambara ku mutwe we. Akaba rero Pep Guardiola ndetse na Mourinho baterana amagambo. The Daily Telegraph nayo ikabigarukaho, akaba rero Mourinho yasabye Southgate kuvuga mu mazina abo batoza bakura abakinnyi babo muri national. We akaba avuga ati rero ngiye ko Ken, Eric Diana, Harry Winks bakinye izo match zose z'Abongereza ntibagarutse anga hari amahoro. Ubona ko Mourinho rero asa nkaho atabyumva kabisa, ariko ni intambara y'amagambo, ni mind game za Mourinho murazizi cyane za mbere ya match bari hatari kabisa. Demeri nayo rero ikaba yagarutse kuri aya magambo ari gusubizanya hagati y'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abafaransa ndetse na Ole Gunnar Solskjaer, nabo ntago boroheranye. Akaba rero umutoza Didier Deschamps yavuze yuko Paul Pogba atishimye, ntago yishimye mu kipe ya Man United mu by'ukuri kuko batamukinisha, batamwitayeho kabisa, basigaye bamuta hanze. Akaba rero match 3 zose z'Abafaransa Didier Deschamps yamubanjemo, yewe anamugira na kapiteni kuri match ya Portugal. Sinibuka ni match yamugize kapiteni. Mani match 2 ziheruka Pogba ntaheruka kubanza mu kibuga. Ole Gunnar Solskjaer yakavuze ati yes, ntago Pogba yishimye kuko adakina. Pogba ati izi match 3 z'Abafaransa kinnye ziradufashije kuba aje ari kuri ritime, ati natwe tugiye gukomerezaho nawe. Atariko Pogba ntago yagize saison nziza cyane kuva muri kiriya gihe cya Covid kugeza ubu ngubu, atasa nkaho atameze neza cyane. Atariko ni impamvu atishimye nuko adakina, kandi ikindi birasaba yuko aza muri momentum ze kabisa, akagaruka mu bihe bye byiza kabisa. Ubwo rero no kurinda tukareba Pogba koko nimba uko ari ibihe byiza cyane rero ari gupasa mu kipe ya United mu France, akaza gakina neza muri Man United, akaba bisa nkaho bitameze neza cyane. Reka turebe rero aho buri buze kuza guhurira nimba match ya West Brom ari buze kuza kuba ayikina. Les amis, ibihe byiza cyane.